Kamano mar od bura mamalo Moses Wetangula owacho ni ber ka otieke mapiyo piyo Kongo mano mar alap tuke mano ma Masinde Murilo mar mondo mi obed achiel kuom kanyono mago mabende rowere nyalo tiyo godo nyayo talanta magi. Weche ma ket koda magi ne owacho e kindego mabende ne ochopo mar mondo mi otim limbe ka ochoyo wang'e chenro mano mar Kongo alap tuke no, kama bende ne omor kod okang' kata ote mane oyudo ni Kongo mano mar alap no biro bedo ka rumo ka pok ochopo dweno mar 10 mano mar higani. Tumesikizana na yeye kama serikali kwamba hii stadium ina shamba hapo nje ambayo pia tunataka kuitumia kwa kuweka viwanja vya kucheza michezo ya basketball, ya netball, ya volleyball, ya handball, na baadaye pia tuongeze public swimming pool ya wananchi, ili tuweze kuwa na ecosystem ya michezo ambayo kaunti yetu yote itaweza kutumia ikiwa managed na serikali yetu ya kaunti. Kwa hivyo yeye amekagua, ameelezwa, ameelewa na ametuambia jinsi gani atatuma hapa wahandisi, makontrakta, quantity surveyors na professionals wote ili waweze kuweka ile kwa Kiingereza inaitwa tartan track kwa hii mahali ya kukimbilia, waweke nyasi ya kisasa ya mpira katika hii uwanja yote round, waweke viti za kukalia na waangalie kama kuna kasoro yoyote katika ujenzi pia irekebishwe, ili tusiwe tuna repair kila wakati. Sisi